Hakaneka Eucharisch Bakhuid tong in Dubai Nagabinda Steve Felix tong niba but Meban Janai tong niba. Sim Jiruai, Lai Spa Saupo, Lai Spa Sapua. Kaneka longa Sngi ka bakrao namar ka Sngi ka jongu Yanis Baptist but kaneka longa Sngi utra Sngi krao niam namar ka Sngi ka jongu but ginang tuwai lem ba ka jingya side lem jongu nagabenta ki jingim men siam jongi bamangirungin im kumba im mau dak ba pen banau jisu giduwai nagabenta bahar ki jing dumu shime jongi giduwai nagabenta kabalang baro kawai giduai nagabinda ki bapang gibeshitam giduai ru nagabinda ka parthe baro kawai bakandon ka jingsuk ba bahor ki tumak badang yait kin sange da ka bor jang jingsuk jangu jisu ha kerteng upa barukun barumen siem Bakhuid Amen ka jinga e jangu trai jangi jisu Christ bat ka jingi jangu blai Lembat ke jingya silak jongamen siem Bakhuid kindon rengka bat pi barra Rengka bat piro ko himmen ko pera tongin sangech por ben puson ha kanega Sngi buram jangu Yanis Baptist ha kanega Sngi ka jangu ba hadu katno ngila trish itam ben kindi yau jisu hadu katno ngila pelut por naga bendau jisu hadukat no ngikran sepang ujisu ne ngila pelut kambun por dakaban hakaban kran ya kaba jakliya ya kaba sniu habangi yakendo paralog habangi kran hayinga semjoni hatto ngila pinbriang ya ujisu ne ngi pinbriang ya ga jing sniu aga jinglong jongi aga jing snow jongi aga jing parkat jongi aga jing ade jongi batki parabriyo bon sin ngila langkit daw ban penja buram ya jisu nginang sosi halor ki jingle jongi bara nginang ya buram markelia bad nginang kindiu ya jisu pan map na jisu try jisu site kud yangi pen klein min siem yangi bangin dup laban pen bana shirhem yame daka jingim jongi nga plam how play badan bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parka daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palan janga daka jingle palan janga daka jingle palan pakrao e janga namarkata nga karpadia kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoti yaki angel bakiri koid badia pi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingi mbam jikut Amen Who try to ease try to ease go try to
to nginia Dubai hakane ga sngi ka jongu Yanis non pin Baptist ngin Dubai banginia jinga ekar hai halo jangi ibu ye ke jing demo jangi bahara lamba ke jinga side lem jangu ba mangiru ngilong ki ba yang sakina ga bindau Chris bangilong ki ba pin krai barabor na ga binda ga jingwan Jesu ha ga jingim jangi ha ki inga sem jangi ha ka parte barawa kawe Iduai na ga binda ki ba pangi ba shitam naga bindaga jingsuk janga parte bara. Koblei me uba penmi parte yau Yanis Baptist ba un penkre yau pait ba janai naga binda u Chris utrai. To ai haki pait jame yaka jinga e janga jingkamen bakanja men siem. But yalam yaki donur janga ringaid bara, shaka lindi janga jimpenim but ka jingsuk, dautrai jangi Jesu Christukuan jame, uba im but sansha renka badme, haka jingalang kawe janga men siem Bakhuid, ublay junam la junam. Amen. Kajing puli na kitab u Isaiah. Kalau nong ka basaw pakandai kat khot ka bayway ter hadon riu. Dosa skor yang aku deu lenong, patos ngap pi kipat pen riu ki bana sechingai. Utrai ulakot yang nado padang pun, nado po ka kami chunga ulakot ya kerteng chunga. Ula pelong ya kesentur chunga kum kawai lambanep, padal penri yang hakaserniu kakti chungu. Ula pelong yang uknam ubalit, bad ula tep kop yang hakarengkap chungu. Di ula ong hanga, pilong usikri chunga ku Israel. Ha ubangan sayo burom. Henry ngalaong, ngalatrele no ay, ngalapelut ya kabor chunga, nakabenta kabasuda pat kabathala. Lajar kata kahok chunga kalong badutray, kabainong chunga kalong badublay chunga. Di menta utray ulakren, mau ubala sandor yanga nado papun yanga, banlong usikri chungu, banban pai biang yo Jacob siya bad endup lumlang yo Israel hau. Nabanga layo burom kamat chung utray, bad ublay chunga ula pelong, ula kalalong kacing klan chunga uong. Ompat biang bapin long usikri chunga, ban kelet ya kijaj kenjau Jacob, bad banwan yalam biang yaki badang sa au Israel. Ngan ay pi kum kacing syai hakijaj penrew, ba kacing penim chunga kantuk boy syado pakut kepertay. Kaktin chung utray. Nisongo ya ublay. Sam cispa alai pekundai nomor pras pak sanpunyo. Pras pak sanpunyo. Tifon baar. Nadu dan
Kajing pulen ki kam jong ki apostol. Ha kito kisngi Paulus sulaong. Ublay ula thong udabet ban long usem jong ki patemen jongi. Ya uba ula kubur ban ong. Ngala syam ha udabet ukon ujese. Ya ubreu uba kadut not jonga kahun. Uban net lot ya kamon jonga. Na ki kon ki kseu jong uni ubreu. Ublay ula say ha ki part Israel unang penim ujisu. Kumba ula kular mensua. Kajing wan jong uyo anis ulaya lap ya ka baptisma. Jong kajing kela ka bamut ha ki part Israel baro. Bat haba uyo anis ula jandep ya kam jong ula ong. Pitarai ngalong. Ngam long uta. Henry hadin jonga unwan uwe uba. Ngam syong hok. Warban loat ya ki juti na ki kijat jong Ko para jonga, ko kon ko seu Abraham, bat kito hapreng jong pi, ki ba shepting ya ublay, day hangi ken balapa ya ko kubo jong kane ka jing pen im, taktin jong try. Ni sango ya ublay. Saya Joshua jong try pat pen krek lenti jong u. Utrai undon rengka bat pim. Kajimpulin aka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame ko try. Kisngi kilapura baka Elizabeth kanka. Bat kalaka ya ukon shinrang. Bat ki marjan marpa bat ki kur ki jai jangka kila yosngo kumno. Utrai ulate karhai yala ka jingirs born ha lo jangka. Bat kila ya kamen lang batka. Bat ha kasngi kabapu bapra kila wan banot share ya ukulung. Bat kila mut banai kerteng ya u sakaria. Da ka kerteng upa jangu. Henry ka kemi jangu kala de kumda en kot ya u ya anis. Kila ong haka, Henry pimdon kur mano ubakom kane ka kerteng. Kila peni dak haupa jongu ban keli ka kerteng ka bakom no umon banai. Ulapan ka ding linkiniap badulato ka kerteng jongu kalong u yo anis. Baro kila ya lingongain markom dahi ka shindur jongu kalapli. Badutele jangu ulalait bandula kren. Uya ro ya uble bad ka jing ting kalawan habaro ki marjan para marjan jangki. Syapang kini kie layalap hakeleng kari lum judaya. Bad baru kita ki balayos ngo yaki kila tengkai yaki halaki donud ki ang unsalong ubakum une ukelong. Namar ka kati jong utrai kala don badu. Te ukulung ulanang san badanang kalain. Haka mensiem badula syong hari kanja hadu kasngi jangga jimpen pau jongu haki paid Israel. Ka gospel jong utrai. Kajingero ya me ko Chris. Ko himmen ko para bayid ha utrai Jesus Christ.
minta kasngi kabalang kareke ya kasngi kraw janga jingka jangu Yanis Baptist nguong Yanis nong pin Baptist. Kumbangitip hakabalang ngireke pin kraw ya kasngi ka jang tang laingut ujisu kamaria tesoti badu Yanis Baptist. But kumbangitip what ladang ngireke ya kasngi ka jangu Yanis Baptist what ya kanega sngi ka bang Rake ya kasngi ka kadon jingya day bat ka Christmas. Bale, nemar haba uangel Gabriel ulawan ben penbana shaka Maria tesoti ben kam kan pun kon but kan ka ukon. Uangel ula ong ya ka Maria tesoti kabaka jompi ka Elizabeth kalapun kon minta kala Henry banai. But lada ngi kinmao ya kasngi jimpan bana uangel Shaka Maria Tesoti Kalong Haka Sngi Arpo Santarik Ubanai March. Habangi Kain Naka Arpo Santarik Ubanai March Shadu Ubanai June Arpo Sautarik Kalalang Lai Banai Tik. Hinriyo plus Lai Kalong Kindai Banai Kane Kalong ka Jingim Jungi Kulung Hak Poka Kami. Bad Uji Kamar Ka Elizabeth Kala Ka Ya Yanis Baptist habadap kindai banai. Nanda nangne na June hardu December kadon Hindriyu banai. Haka bangirake iya kasngi buram Christmas. But lemba kanega jinka jangu Yanis Baptist kabalang kakwa banne kadau ketiyangi syapanga jinka but ka jingwan jangu Jisu. Kumbalong Yanis Baptist ulang nong karat lenti. Taga jingdumo jangga balang ban rake ya kasngi ka jang Yanis Baptist kalong ban pen karao bad pen karpang ya kasngi ka jangu Jisu. Lemba kane ka jingrake ya kasngi ka ngidang kinmao ya ka jimpen bana jangu angel Gabriel ya ka Maria teisoti balakadau hangi syapanga jingka jangu Yanis Baptist. But habangi rake yakas ngika jangu Yanis Baptist ngidang kinmau hakaju kapor yaka jinka jangu Jisu ma namar haka jinka jangu Jisu donru syapanga jinka jangu Yanis Baptist. But ngindangin puson kindiat halor ka jingim jangu Yanis Baptist kadu katno ulong ubakarau but balay ublay ula pinkarau yani Yanis Baptist but kumno ublay ula penkraw yaw Yanis Baptist but ka jingim jangu kalong ka ba kumno banlong ubakraw but ngitip habala penbana yaw Sakaria syapanga jingka jangu Yanis Baptist ublay ula betta shaykadar baune unlong ubakraw but kumjuro yaka jingim jangu Yanis Baptist ngiyos ngawro ba Ujisu hi ukadaw syapang Yanis Baptist but ulong ubakraw kumu u Elijah. Balarangi puli naka kitab malaki saw san ngiyos ngaw bad u malaki ulayatu lupa haka kitab kabakadu jang kajutam barim ba unsa pa ya uwe uba yasrim ya Elijah nong yato lupa. Uban salong ubakraw kat u Elijah nung yatulepa. Kabamot, kumba im u Elijah nung yatulepa, u Yanis Baptist ula im hapadeng jangi, ula yalap ya kakubar baba, ula kendu ikibriyo bakide ben paisha ublay. But ladang ipule naka Gospel jang Matthews lai saw ngiyos ngaw, but uni u Yanis Baptist ula pong yaki jain sni ut but ula bam ya kapuit but ka ngap khalaw. Ladangi pule siya pang Elijah nung ya tolepa haka kitab jang gis ngilaban yus ngo kaju kajain pong jango Elijah kalang tikom kajain jango Yanis Baptist. Badu Elijah ru ulapong yaki jain sni ut. Badu labam kumba
u Yanis Baptist. Kane baro ka penyasirim yangi halor ka rukam bau Yanis Baptist ula im hakane ka parte. But haka ju ka dur haba enda la penbana hau Yanis yau Sakaria Shapanga Jinka Nius ngo haka kospa jungo Lucas ive yaki linong arpo we ter nius ngo badu angelula ang une ka namarba kalapon kade ben kiar na ka jimbam kor ban na ka wine but ya kaneng ila ban yos nguru ha ka kitab nombishar haba uble ula penpau ha ka kemi jongo samson but kade ben kiar na ka jimbam bakor but na ka wine but penkare na ka bendane kullum kabamod ka jingmut jong kane ka jimpen bana kap kadau hangi u Yanis Baptist ulang nombishar ulang nongya tolepa ka dukam ba ula pangjain ka kadau hangi yaserim badu Elijah ubalong ubakarao but Shapanga jimpen bana u angel hau Sakaria kapeni hangi une ulang unong bishar kabamod u Yanis Baptist ulang nombishar hakaju kapor ulang unongya tolepa but ladangi puson jilliu halor kaneke rukam im jangu ula wan penbana shaka parte baroka way bangi de ben penkre yakalendi but haka jimpen bana shapanga jimpen kra yakalendi ladangi puson haka gospel jangu Lucas kabalai ngios ngo ula wan ban pinmadan yakilum rit bad ki wa baro ki bakoru koram ula wan ban pinmadan yakilum ula wan ban penkre yakalendi nangda enda lade penkre yakalendi u ap yau Jesu ban yaid hakatagalendi padu Jesu ula ong ngalong galendi but ngide ben yaid hakatagalendi la penkre dau u Yanis Baptist kane kalonga jingang nur janga bane nagabinda jangi but ladangi puson halor ka rukam ula bam kadon jingmod ula bam yakipuit badula bam yakangap kalau ngitip kay ka jimma jonki puit haka hapade hak nagabinda kinongre lada karoy yakipuit haki hapadengi nongre ken sajiayu kipuit kin bam lot yakirep keriang but kan sa poi ke jingchot tentangi pule haka kotko bor bakar kala roy ki poit but ki bam lot ya ki rep karia minda kakatino bale ka ong Yanis Baptist ula wansha kane ka parte badula em ya ka jingim da ka ba bam ya ki poit ka ba mod ula pendo no ya ka jing sinio janga parte ula pendo no ya ki baro kaba pinjot ya ka sukha sain jange bariyo but lempa kane ka jimbam ya kipuit ka kado shai ka dar da ka baneng Yanis Baptist u pendo no ya ki jimbam hok jangane ka parte u pendo no ya ka jingsinio janga parte badu im naga benda ka hok bad ban penroy ya ka hok haka ju ka dur ula bam ya ka ngap khalau ka bamot ka ngap ka yang naga benda ka jingkoy ula im haka hok ula kendriyo ya ka hok da ka ba pindu ya ke jimbam hok jangane ka parte badu la kendriyo ru ya ka jingkoy hakane ka parte naga benda jangi ka ba mod Yanis Baptist uyang naga benda ka jingkoy naga benda ka hok ladangi pule na ka gospel jango Matthews ka ba arpulai ngi puson ba u Jesu haka ba kendu ya ki Pharisee bat ki Sadusi kodit ya pi namar pi im kumne nangda uang namar pimdon kane ka jingle hok bat ka jingisene bat ka jimbat kutin laitile ki jinglong ka bangi don kam kalong ngide ben im hok ngide ben train aga binda ka jingisne bat ngide ben bat ya kaktin badu Yanis Baptist ula im ya kane ka jinglong ula im hok bad ula bat ya kaktin namar ula langka sur jango bale
ula kran ya kaktin jango bale ula bat ya kaktin haba ula im hok ula im koin badula bat ya kaktin kai ka bala jia ha ka jingem jango ka jingisne jango bale katoin ujisu ulang ka jingisne jango bale ujisu ulang obayad ha ka lindi ba penkare ha ka jingem jangi kabamod kabangi rake ya ka sngi burom jango yanis baptist ha ka ne ka sngi kamda me ka sngi ka jango ni deben penkare yalade banlong kiba bampuit Ngideben pendono ya ka jingsenio. Ngideben im nagabenda ka hok. Banangda ngideben long kibabam yaka ngap kalau ha ka jingim jangi barabor. Ngideben wat ya ka ngap kalau da ka ba bret nangi ya ka jingsenio baro ka jimbam koid baro. Ladang ilaban im ha ka hok. Ladang ilaban bat ya ka ktin. Ladang ilaban treshitam ban im ya ka jingim bakoin kaya ka ban saja hangi ka jingis ne jongo balai kan toy hangi ujisu unwan toy hangi naga daga daw haba lapon yawo ka Maria teisote kala le jingo ya ka Elizabeth bad kala ai koble ya ka Elizabeth but kala pen kalai yaw Yanis Baptist naga daga daw ni ongoro Yanis Baptist ulang ubalaka nap napadengi kende ulong kam karau banya kewe ka jing karau bat ka bor jangu Yanis Baptist kalawan na maru layim ya ka hok ula im ya ka jing koin nang ta ka jingis ne jangu balai kala tuit khawu badu balai ula kendiu yawu minda kas ni habangi reke ya ka sngi ka jangu ngideban ken mau babarra mangi ngidon kam ya ka ne ka lindi ban yai ban pen kare ya ka lindi jangu jisu kanamba ngindup long ki kon ba batriang ya ka hok ban ngin long ki nang ya tulupa ba kran ya ka tinu balai bangin kala long ka sur jangu balai nangda ngin yo pediang ya ka jingis ne ka jangu trai ha ka jing koin ko himmen ko para no tongin duwai ha ka donur ka mensiam naga binda ka ne ka jinglong kadbang ni duwai hau Yanis Baptist ba unang yarap yang iro banlong ki ba bampuit banlong ki ba bam ngap khalau banlong ki ba eat ya ka jingis ne ka jangu balai banlong ke ba pen khalai ni ka jingim jangi lemba ka hok ka sort ka ba utrai ula benchet halo jangi ban imman ka kelipman jisu be e karko kardo yangi ha ka ne ka sngi buram jangu ya Yanis Baptist ba mangirungin im kumba imma u ban pen kara ya ka lindi naga benda jame ba mendup wan shaki inga sem jangi ha ka jingim jangi ha ki kam gi jam jangi ha ki jingang no jangi bangin dup la ban im ya ka jingim bajanai kat kum ka mon janga baning en ya ro ya utrai Jesus Christ Nam lai chinam. Amen. tongin yang tongin pla ya ka jingit ka jang ngangit hau play upa badan bor bara unang tau ka bening bat ka kendo bat hau Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bala puna mensim bakoi yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu la ya platap yahu ula kya shakibaya haka sngi ka balai ula mi pan ne kibaya ula kiu shabane ushang shakamon ublay upa badan bor bara nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam nganged how mensiam Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingesela ki rikoi haka jimma iki pop haka jimmi pat kado daka jingim bam jikut amen Lai spa repusang. Worship
ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi kallang ka ba priang hun hau blai upa ba don bor ba rom Do try pediang jing kenya ni ti jong pi lang ta ka jingro ka buram ka kerteng jong u ka jimanto yangi pada kapalang Bakhuid jong u baro ka wei. ka jing tarwa halor ka jing tarwa ngibu halor ka duan jomme ko trai banda ke da ka buram bade hok yaga sngi kha jong uta ubela pen bana yaga duan jongu nom penim kaparte bat ubela kadauru ya u enda ulawan uba im patsensha junom la junom Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat piro to kendiu yala ki donod ikin tiu ya ki shau tongin try. aingu ya utrai ublai jongim Ka shong hok bat ka te. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ ha u nonglam ktin jangu uyanis unom pin baptis Bakhuid ngiaro ya kaburam bakrao jame namarba mela penkandang iau naga benda kaburam kapak kerpang na padeng jangkito kibalaka na kikinde kajingka iau kalawanra kajingkamen kabakrao but what ha kapo jangka kami ula kenji da kajingkamen ha kajingwan kajimpenim ya kibriyo tang mau marwe na ki nongya tule pa baro bala kadau ya ukon lambarot jangka jingsius pa badban penkandang ya ki ki batui ula pen baptis ya unongseng jangka baptis mahi bad ula don bok ben yo ai ya u kasaki kabaken saitam da kabaple yala ka jangka snam bad namar kata lembat ki bo jangka beneng ngi mane yame klam sange hangne hasla prote bashi junam ngi parta jam sha kaburam jamme tang tam ka Bakhuid tam tonginang IT agijingang no jang ibaro pangirong ilang kikon gi baroy haka hokasot haka jimbat katin haka jingkuid bendup yopediang ia utrai ublay jang jingis ne haka jingim jangi ikar padio men siam Bakhuid banman pen gantang yangi kumbala pen gantang iau yanis baptis dashisha melongo Bakhuid katrai katamei jang ka jingkuid barom namar kata ngikar padia me to pen kuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da kaba paya mensiam jame kum gaum jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yevu bad dala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppo badda ka baingo yame ula kedia yevu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi barro namar kane kalonga medjanga ya ka bainaiti
naga benda jumpi. Hakaju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi par naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Krista penkoid yangi. Penkoid yaki mensiam hadim penkoid. Penkoid ben kia yaki bapang ki bashitam barok. Yada yangi nau bamen naki kalam. Kajing maya jangka jinget. Namar kata ngi ke bapin menda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotra ya uppu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai nguai dem namar mel new yangi ki babit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bat snam ukris ngin lang ke bela penyat le kawai da omen siam Bakhuid takan mau kotra ya ka balang jamme Kabela priyang hasatala ka perte bata penjana ya ka haka jingin ringkat baduliyo uppa Bakhuid jangi wilbat marwain ubishab jangi bat baaro ki lingdo bat kiriniyam takan maulem roya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka bakar men ya ka jimmi pat badia baaro ki bela kalat no haka jingis ne jamme topdiang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi baaro ngi karpadiya me Barengkat bat kamariya te soti Bakhuid kakami jango bale ujaso Bakhuid ukmi ukurim janga uyanis nompen Baptist ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensngabaya me pateng la pateng ngin lang ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jekut bat bangini ra bat pindon buram me da ukun jamme o Jesu Christ Dau lembadu badhau kallang hame ublay uppa badon bo haka jingalang ka vejungu men sem Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom Kohimmen ko paratong induwai kumbau Jesu lahi kayangi hagenega sngi buram jangu yanis Baptist bangiru ngilaban pertu bod ya kenuksa jingim jangu banduk yo ya ka bor ban penbana Jesu haga jingim jangi koppa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakendau kumba habening toai yangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasngi Bata map yangi gering kang jangi kumbangi rangi map ika beles niyo yangi badwat yalam yangi chaka jimpen shoy henry tapalait yangi naga basiniyum topalait yangi karpat kotrai naki jingsiniyo barra haka jings bon jamme toai jings suk jings sign haka sngi jangi kanamba daga jingyarap ka jingisne jamme ngilait baro bona ka pop bangin yo jingyada naga jing jinjar barra
kat bangi dangap kemilen dia ke jingkermen bakhuid bat ke jingwan pa jong nong penim jangi u Jesu Christ Namar kajome kalong kahima, kajome kabor berkaburam, junam la junam. Kotrai Jesu Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henraya ka jingay janga balang jame bad ha ka jings bon jame to I haka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we kat kum gamon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bo rengka batpim Rengka batpi. dab da ka jingidu Christ tangin yai ngu markelia Ukun lang Hakumi ukun lambro janga bale. Hakumi bakit naga pop janga parte. Sukito ke bala korcha ka jingkawai janga ukun lambrot. Bukan rat kamlong besong kau kemenrung kau kaying jana. Resong kakati kemesim jana sekiai. Kamet maras nam janga Christ kan janga.
jamme lemba ka sngi buram ba ka sngi karau niam jangu nang ya anis nang pen baptis me kwa bangiro ngin pen kre ya kelensi naga benda jamme sin gilang kinang kangla dia gelengti daga benda jame haki kasem jangi haki iblang salang jangi yesu bayin ya rab yangi balong ki baplay lenti upa kumgi kami kumgi kon kumgi himen ki para kumgi bangin ilaban play ya gelengti naga benda ki bay daga jingi bakhuid jangi kamko yangi pin white yangi pin koid yangi pin klein boring bangin dep laban im scam haga jingi ka jangi hallelujah 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 Jesus Jesus karko yangi ben kai yangi ben kandang yangi Jesus lai lord yangi Jesus karko ya bar yangi ki men ke para ke bashim men da haga ne ka mas bakoi yangi jing do mo jangi bar men am faith men am sumar yangi ben da hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 in tuai jing tuai jubilee bangin trang ya ga jimpen jempura ha ka bashim menda ha ki kam isne ha ga ne ga sngi kopa ubaha bening to ai baga jinge ba mela ai hangi au kun jamme Jesus Christ o himen jangi but bakatlich ding janga jinge spoon kan klang haki donu jangi dau men siem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jingkermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jamme to ai baga jinga e jamme kan pen khala dur yangi shaki nonglur lengka bamju shangtai ban bet ya ki simbai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kin pin kala dur na shapo ya ka jait ben riu ba ya ka perte mariang baroko we ha ka jinkami lindi batikana ya ka benin batimai bat ka perte batimai haba enda ya ki bor jungu bamen la bengno ka buram jame kan tin shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jinkarmen ya ga jingang nud ya ki tiar jingkan show habane ai ba ka ta ga ju ka jingai e kan pin sa priang ya ga jingkamen pa jingsuk jangunang sis pa jangi satala ka prte shame ko blay jangi ubala karku junam kallong ka buram par ka jingaro junam amen kopa jangim uba habening kallong ka bakhuid ka kateng jame kan wan ga hima jamme kalong ga mon jamme ha ka kindau kumba ha bene to ai yang iminda ga jimbam jangi ka bahala ka si bata map yang i gareng khang jangi kumba ngi rungi map ye ga bale sniu yangi padwati alam yang i shaka jimban shoy kan roi to light yang i na ka basiniu amen ku blai ko maria ka badam ta ga jinga e utrai don bet phala kar kuye panam te chinde balla kar kuye usop ho jom phau Jesus ko maria Bakhuid ko mi jong blai duai ne ka benda jongi ki nom pop menda bra ka por ka jingi ap jongi amen kha buram hau pa tho kun bar men sim Bakhuid kumba kalala mining kong kum ju mendam barabo junom la junom amen tong in ya duai habang ilabam ha ka jingkawai jangukun lambarot na bening ngi karpat ko trai ha ka balang jamme da ka ba kashem jingkamen ha ka jingka yau yanis nong pen baptis Bakhuid kan itu kum unangai ya ka jingka arsin jangka ya uta uba ya ka jingwan jangu uyanis ula ya tulupa uba im barsensha genom la genom Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka batpim. Ublay badon bor baron karkuya pi upa barukon badomen suim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kakubar babhajang utrai da ka jingim ka jompi. Yesu ya ublay. Baran drus pa sa punyo. Israel,
pa pada kun mesim Bakhuid. Kumbagalong pamaningkaw, kujumentar barabos, junam na junam, amen. Enyo roy utra Jesus Christ. Junam na junam,